reka mbaye ikaze mu buryo burambuye muri aya makuru gihe tugiye kubana kuva kuri uyu munota kugeza mu minota ibugire iki kiganiro. Banyita Venuste nk'ibisanzwe. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri ino channel making ashobora kuba akoze subscribe ugakanda no kunzogera like, share, comment. Iyi ni Mind Empire nk'ibisanzwe. Reka nze ngaruke mu kanya dutangira n'inkuru yacu y'uyu munsi. Hanyuma rero utangiye ukurikira agace gato cyane k'amashusho nakagaragaza uburyo iri joro abarwanyi ba M23 binjiye mu mujyi rwagati wa Goma. Amakuru ngiye kuba nkugezaho rero n'ubundi agaragara neza mu mafoto akuri imbere. Murabyibuka mu kanya kashize M23 yasohoye itangazo itanga noneho amasaha make cyane yarisohoye mu masaa 5 hafi saa 6 ivuga ko ku isaha y'isa 9 z'ijoro abasirikare bose bo ku ruhande rwa leta baba bataramara kwishyikiriza MONUSCO ku kibuga cya Unity Stadium ni hariya Igoma, niho batanze ko bagomba kwishyikiriza MONUSCO bakamanika amaboko. Abo bose baraza kubiryozwa dore ko iyo saha M23 itangaza ko iza no guhita noneho ifata umujyi wa Goma mu buryo bweruye. Nkuko bigaragara kuri aya mafoto ni mirongo miremire y'abasirikare ba leta Frdc na za wazalendo barimo kumanika amaboko bishyikiriza ingabo za MONUSCO kuri icyo kibuga cya Unity Club. Nkuko bigaragara ni nayo makuru tugiye kwa turebera hamwe gatanu kuri gatanu. Rebo hasi handitse subscribe n'amakuru atandukanye tugenda tukugeza, ariko kandi nkwibutsa ko muyoboro wacu mushya Mind Empire niho dukomeje kugenda tubana gatanu kuri gatanu munota ku wundi. Tudatinze turebere hamwe ibijyanye nuko kumanika amaboko kwa abasirikare ba leta. Byatangiye rero M23 yasoraga itangazo imenyesha uruhande rwa leta ko basigaranye amasaha make cyane. Ibyo bumvikanyeho by'amasaha 48 bikaba birangiye, bityo rero bakaba basaba abasirikare bose bo ku ruhande rwa leta gutangira kumanika amaboko kugera ku isaha y'isa 9 z'ijoro. Abataza kubikora bakaza guhura n'ibibazo kuko M23 yatangaje ko iza ako kanya guhita ifata umujyi wa Goma. Ntabwo ari ibyo gusa, ahubwo M23 kuri iyo saha yasoreyeho itangazo yahise inatangaza ko ihisemo gufunga inzira y'amazi. Mu gitondo cyo ku munsi w'ejo nibwo M23 yasohoye itangazo ivuga ko ifunze ikirere, hanyuma rero mu ijoro yaje no gufunga ibijyanye n'inzira zose zo mu mazi, ikomeza gusaba abasirikare kujya kwishyikiriza ingabo za MONUSCO ziza kuba ziri ku kibuga cya Unity Club nkuko ni Unity Stadium mbabarire nkuko bari babitangaje. Ibi rero nabyibona kuri ayo mafoto akuri imbere birimo gukorwa muri iki gicuku cyose. Natwe turaza gukomeza gukurikiranira hafi rwose umunota ku wundi. Turakomeza kugenda tubagezaho amakuru yose ashoboka ajyana no kugufata Goma kwa M23. Nimujye kure, dukomeze tubane kuri uyu muyoboro wacu. Subscribe, watching time na views byo kuri YouTube. Iyo waba ushaka kuzamura like, followers, views, comment, subscribe byo kuri YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, Twitter n'izindi platform, igisubizo nta kindi ni Mind Company Promoter. Akarusho ku bantu baguze full package ya subscribe, watching time, monetize tuyibakorera ku buntu. Ku bantu bakiri kugura subscribe 1000 turi kubongeza 100 banguka bonus tarashira. Twandikire kuri WhatsApp cyangwa uduhamagare kuri 0743 41 94 043. Gira abantu benshi bawukurikira isi kubera nk'umudugudu uyora gatubutse. kuna mwana yuko kali piga jiga piga